Afrika-Dzonga va yisa emahlweni ku koxa leswaku Israel ri tengisiwa eka khoto ya vugevenga ya matiko ya misava. Vativi va tipolitiki va sola swinene swiviko swa matsalanankulu wa ANC fikile Mbalula. Baka hina i mahungu ya Xitsonga ya SABC. Nhlayo lava dlawaka enyimpini ya le Gaza yi karhi ku tlakuka tanihiloko mavuthu ya Israel va ya mahlweni no hlasela. Hi le tlhelo Afrika-Dzonga ri karhi ku tilulamisela ku yisa tiko ra Israel ekhoto ya matiko ya misava The Hague hikokwalaho ka nyimpi leyi. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu lava leswaku khoto yi lesa Israel ku yima ku hlasela eGaza no sivela ku halaka ka ngati. Matiko ya misava manga ya langutele leswaku 2024 yi ta na yini kambe xiyimo xa tika eGaza tanihileswi kwendlembetano wu yaka emahlweni. Afrika-Dzonga yi yise tiko ra Israel ekhoto ya matiko hi tlhelo so madzolonga lawa nga endleka ehenhleni ka tiko ra Palestine eGaza hi lava va nga makunguhata. Va ri Israel yi tlula nawu wa matiko ya misava ya ku sivela madzolonga ya ku herisa rixaka ro karhi. Given the kind of destruction that we have seen in Gaza since the 7th of October, and not only the high number of deaths, but also the high number of deaths of children amongst the 22,000 or so people that are confirmed to have died, around nearly 8,000 of them are reportedly children, and there are another about 9,000 people missing and about 55,000 people who've been injured. In the nearly 3 months now since the 7th of October. And all attempts using other parts of the UN system, the United Nations Security Council and the UN General Assembly, but particularly the UN Security Council, where the United States has a veto and where but whose resolutions are binding on member states, they seem to have been completely unable to stop the conflict that is taking place. Afrika-Dzonga yi tlhele yiku kusukela hi siku ra vukombo ra n'hweti ya Nhlangula n'wanxemu, Israel yi tsandzekile ku herisa no sivela madzolonga ehenhleni ka tiko ra Palestine. Kambe matiko ya misava wona va ri yini hi mhaka leyi ke? In this case, South Africa may be doing the U.S. a favor because the U.S. desperately wants a ceasefire. It's badly divided on the issue of Gaza and Palestinian suffering and Israel's role. So that that by having an effort at the court, we may simply get a first ruling that is for a ceasefire. Minhlangano yin'wana leyi nga riki ya mfumo laha tikweni a yi yimi na xona xiboho lexi nga tekiwa. The South African Zionist Federation rejects the application by South Africa to the International Court of Justice against Israel. This has nothing to do with international law and dilutes the meaning of the very serious charge of genocide. The South African Zionist Federation is concerned that the ANC is using the levers of state of our country, in particular the Justice Department and its associated budget, to protect its friends Hamas in the conflict with Israel, as well as other ANC allies in the region, Qatar, Iran and Russia. Kambe, President wa tiko u yima na xiboho xo yisa Israel ekhoto. We are saying we stand on principle, and we were taught by the father of our democracy, who said our freedom will not be a true freedom unless the people of Palestine are free as well. So that is exactly what we stand on. United Nations yi lemukise leswaku matshalatshala lawa nga kona yo phalala a ya enelanga. Gaza has become a place of death and despair. He said the humanitarian community has been left with the impossible mission of supporting more than 2 million people, even as its own staff are being killed and displaced, as communication blackouts continue. Vateki va mahungu na vona a va poni eka kwetlembetano lowu nga kona. Tolo ku hlaseriwe no dlawa vateki va mahungu va le Palestine. Swatetano, mfumo wa Afrika-Dzonga u kombele muahlurinkulu Dikgang Moseneke leswaku a va xirho xa ntshamo wa vaahluri lava nga kona eka nandzu lowu. Vandla ra DA ri lava ku ya mangalela holobye wa dyondzo le henhla Blade Nzimande. Vandla ri hehla Nzimande hi vukungundwani eka tithendara to hakela machudeni ya tiyunivhesiti na le tikholeji mali ya NSFAS.
Murangeri wa DA John Steenhuisen u vula leswaku vandla ri ta rhangela pfhumba ro susa Nzimande exitulwini. Vhiki leri nga hundza Outer va humese nkandziyiso lowu kombaka leswaku mutshamaxitulu wa bodi ya NSFAS Khosa na Nzimande va kume mali ya mamiliyoni wa tirhandi ya coco eka tithenda ta NSFAS. DA va lavani leswaku ku humesiwa vuxokoxoko bya xiviko xa Vergasmans xa mayelana na manyikelo ya tithenda. We will write to President Ramaphosa and the Special Investigating Unit to demand that the scope of the SIU investigation be broadened to include now the alleged kickbacks to Nzimande and the SACP. The Democratic Alliance, including through our shadow ministers and our student organization, will initiate a mass mobilization campaign at campuses across the country to force President Ramaphosa to fire Minister Nzimande. Finally, we are preparing criminal charges against Nzimande, and we are also briefing our legal team to declare the NSFAS board delinquent. DA va ri va ta tlhela va mangala swihehlo swa vukungundzwana ehenhla ka Nzimande. Ndzawulo ya dyondzo eLimpopo yi le ku tikereni ku kumela vana tindhawu eswikolweni swa le Polokwane le Tzaneen. Van'wana vatswari a va swi tivi ku ri vana va vona va ta ya dyondza kwihi lembe leri. Swin'wana swa swikombelo swo va vana va amukeriwa swi hetisisiwa. Vatswari va na tinhlamuselo to hlaya to hikwalaho ka yini va hlwele ku endla swikombelo. Never space because I received I never applied. I've never applied. So me and the mother, we are separated. So now we came to agreement that I should stay with the child. So the situation around that, it was not planned. We came here to do the appeals, then they said we must come today on the 8th of January so that we can get the answers from the circuit. So today they say they are still doing the arrangements because they didn't finish maybe arranging with the schools. My child was attending grade 8 at another school and now she's back home, and then she's going to do grade 9, and I applied both at Texila and Noorderland. Unfortunately, I was told that there is no more space. Swikolo swa mfumo etindhawini to tanihi Polokwane le Tzaneen se swi tele. Tisaketa hina ti pasise swikombelo swo talanyana leswi nga endliwa hi vatswari lava a va lava swivandla for vana va vona eka lembe ra 2024. Mo ni kombisa ku lava va ri na swivilelo va tlhela va pfuniwa lembe ri nga se fika makumu, kambe lexi hi nga langutana na xona eka lembe leri i vatswari lava fanele ku va ta tirha eka tindhawu leti ti nga madorobeni ti nga tona ti nga swiphiqonyana, lava va fambaku va ya tirha eka mitirho yintshwa hi vona lava nga langutisela ku pfuna vona eka n'hweti leyi ya Sunguti. Mara mo hi kombisa ku loko lembe ri ya hela swivandla swo tala a xikolweni se a swi ve swi pfariwini, a ku nga ha ri na swivandla eka swikolo swo tala ngopfungopfu emadorobeni yo tanihi la Polokwane na le Tzaneen. Ndzawulo ya dyondzo yi na makungu yo aka swikolo swa ntlhanu swintshwa lembe leri. Makungu lawa se ya sungurile laha va nga thola na van'wani vanyikeri va vukorhokeri. Loko swa ha ri tano, vatswari lava swikombelo swa vona swi nga bakanyeriwa etlhelo va lava ku aphila, naswona lava va lavaka ku endla swikombelo hi vuntshwa va fanele ku tlhelela etiofisini eSecret vhiki leri taka. Vafambisi va palamende va nyikiwe matimba yo veka milawu yo tika ku sivela ku kavanyetiwa ka ntirho wo pfula palamende. Palamende yi ri rixaka ra Afrika-Dzonga ri na mfanelo wo twa mbulavulo wa president loko pfuriwa palamende. I hasahasa leyi nga humelela lembe leri nga hela hi nkarhi lowu president a nyika mbulavulo wa rixaka. Hasahasa yi sindzise ntirho wa siku ku yimisiwa nyana. Swirho swa palamende va EFF va nghene exitejini hi nkarhi lowu president Cyril Ramaphosa a vulavula. Xipikara xa palamende u boheke ku vitana varindzi va ta va humesa. You are unable to say exactly what it is that you want raised, and therefore we have now closed the part that deals with points of order. I thank you, honorable members. Proceed, Mr. President, and I am sorry for keeping you standing. Milawu ya palamende antswisiwile loko swi ta ka vanhu lava va nga ka hasahasa. Members of Parliament have taken necessary steps to make appropriate amendments to the joint rules of the Parliament,
This includes, very importantly, the insertion of a rule that states clearly that no member of parliament may interrupt the president during the delivery of the opening of parliament address. Swilo swa palamende swa EFF ku katsa na murhangeri wa vona Julius Malema va vonwe nandzu na ku tekeriwa muholo ya n'hweti yin'we. Hi tlhela hi languta eka hungu leri nga rhanga emahlweni namuntlha. Nhlayo ya lava dlawaka enyimpini ya le Gaza yi karhi ku tlakuka tanihiloko mavuthu ya Israel va ya mahlweni no hlasela. Hi le tlhelo Afrika-Dzonga ri karhi ku tilulamisela ku yisa tiko ra Israel ekhoto ya matiko ya misava e The Hague hikokwalaho ka nyimpi leyi. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu lava leswaku khoto yi lerisa Israel ku va yima ku hlasela eGaza no sivela ku halaka ka ngati. Matiko ya misava manga ya langutele leswaku 2024 yi ta na yini kambe xiyimo xa tika eGaza tanihileswi kwendlembetano wu yaka emahlweni. Afrika-Dzonga yi yise tiko ra Israel ekhoto ya matiko hi tlhelo so madzolonga lawa nga endleka ehenhleni ka tiko ra Palestine eGaza hi lava nga makunguhata. Va ri Israel yi tlula nawu wa matiko ya misava ya ku sivela madzolonga ya ku herisa rixaka ro karhi. Given the kind of destruction that we have seen in Gaza since the 7th of October, and not only the high number of deaths, but also the high number of deaths of children amongst the 22,000 or so people that are confirmed to have died, around nearly 8,000 of them are reportedly children, and there are another about 9,000 people missing and about 55,000 people who've been injured. In the nearly 3 months now since the 7th of October. And all attempts using other parts of the UN system, the United Nations Security Council and the UN General Assembly, but particularly the UN Security Council, where the United States has a veto and where but whose resolutions are binding on member states, they seem to have been completely unable to stop the conflict that is taking place. Afrika-Dzonga yi tlhele yiku kusukela hi siku ra vukombo ra n'hweti ya Nhlangula n'wanxemu, Israel yi tsandzekile ku herisa no sivela madzolonga ehenhleni ka tiko ra Palestine. Kambe matiko ya misava wona va ri yini hi mhaka leyi ke? In this case, South Africa may be doing the U.S. a favor because the U.S. desperately wants a ceasefire. It's badly divided on the issue of Gaza and Palestinian suffering and Israel's role, so that that by having an effort at the court, we may simply get a first ruling that is for a ceasefire. Minhlangano yin'wana leyi nga riki ya mfumo laha tikweni a yi yimi na xona xiboho lexi nga tekiwa. The South African Zionist Federation rejects the application by South Africa to the International Court of Justice against Israel. This has nothing to do with international law and dilutes the meaning of the very serious charge of genocide. The South African Zionist Federation is concerned that the ANC is using the levers of state of our country, in particular the Justice Department and its associated budget, to protect its friends Hamas in the conflict with Israel, as well as other ANC allies in the region, Qatar, Iran and Russia. Kambe, President wa tiko u yima na xiboho xo yisa Israel ekhoto. We are saying we stand on principle, and we were taught by the father of our democracy, who said our freedom will not be a true freedom unless the people of Palestine are free as well. So that is exactly what we stand on. United Nations yi lemukise leswaku matshalatshala lawa nga kona yo phalala a ya enelanga. Gaza has become a place of death and despair. He said the humanitarian community has been left with the impossible mission of supporting more than 2 million people, even as its own staff are being killed and displaced, as communication blackouts continue. Vateki va mahungu na vona a va poni eka kwetlembetano lowu nga kona. Tolo ku hlaseriwe no dlawa vateki va mahungu va le Palestine. Swatetano, mfumo wa Afrika-Dzonga wu kombele muahlurinkulu Dikgang Moseneke leswaku a va xirho xa ntshamo wa vaahluri lava nga kona eka nandzu lowu.
Bandla leri fumaka tiko ANC ri tlangela dzana na 12 wa malembe ri vumbiwile. President wa bandla tlhelo wa tiko Cyril Ramaphosa u ri 30 wa malembe lama ANC ri nga fuma tiko a ma enelanga ku lulamisa swiphiqo hinkwaswo. Ntirho wo tlangela January 8 wu ta va erivaleni ra Mbombela eMpumalanga hi Mgqivela. Ku tlangeriwa dzana na 12 wa malembe ya vandla, swirho swa vandla va te nhlayo le henhla. This, in our view, being a pilgrimage moment, is to come to a sacred place where we come to draw inspiration, to remember his life, to remember his contribution, and to be so inspired. Loko mavandla yan'wana ya tipolitiki ya phikizana na ANC, President Ramaphosa u ri 30 wa malembe ya vandla ya tivulavulela. Vandla leri fumaka va tlhele va veka swiluva eka masirha ya ma-ANC lava nga hundza emisaveni. Elanga libe sibusiso lesikhulu emndenini wethu wakamabuza. Siyabonga kakhulu ukuthi konke kuhambe kahle. Swirho swa ANC eka vurhangeri va languteriwe ku va famba na tindhawu to hambanahambana eka xifundzankulu no va burisana na vatshami va muganga ku nga se fika siku ro tlangela January 8 hi Mugqivelo. Mutivi wa tipolitiki Dokodela Ntsikelelo Breakfast u ri matsalanikulu wa ANC fikile Mbalula u tiyisise leswaku vandla leri fumaka tiko ri hembe vunwa emahlweni ka tiko. Leswi ta endzhaku loko Mbalula a vula leswaku ANC ri endle tano ku sirhelela khalo wa ka President Jacob Zuma. A vulavula na swirho swa vandla eBarberton exifundzeninkulu xa Mpumalanga. U ri va hembele palamende va vula leswaku dromo ra khidera ra le kaya ka Zuma enkandla a ku ri damu ro timela ndzilo. Nkandla khale ka President Jacob Zuma a nga ri na vurhongo loko swi ta eka mhangu ya kandla. Pay back the money. Pay back. Kambe vandla ra ANC ri yime na murhangeri wa rona wa nkarhi luwa. Zuma a hehliwa hi ku tirhisa mali ya mfumo ku antswisa muti wake wa le kandla. Leswi a swi durile mfumo mamiliyoni ya tirhandi. Eka leswi a swi antswisiwile emutini wakwe a ku ri phuli ya manyunyu leyi nga durha swinene. Phuli leyi a yi vuriwa phuli ya ndzilo, se i phuli ya ntolovelo. Loko vandla ra ANC ri yima na Zuma va vula leswaku phuli liya a yi boha loko ku tshuka ku va na ndzilo. Kambe mavandla yo kaneta a va yimi na swona. We have seen that what we saw in the paper, what we read in the paper, cannot be compared to what we've seen with our eyes. The decisions that were taken were such that to build the most obscene and the most disappointing and the most disturbing waste of South Africa's taxpayers' money. Mhaka leyi a yi yenele khoto ya vumbiwa hi nkarhi lowu a yi rhangela hi Mukhweng. Laha khoto yi nga ahlula leswaku Zuma a nga fanelanga ku va president, kambe xiboho xa khoto a xi sivelanga vandla rakwe ku yima na yena. Se swi endla kwalomu ka 10 ra malembe ANC yi yime na Zuma, kambe se ya jika. Matsalanankulu wa vandla ra ANC fikile Mbalula u hlamarise vo tala. Leswi va kona tanihi leswi vo tala va nga yimela xiboho xa ANC endzhaku loko khale ka president a tivise leswaku a nge vi xiphemu xa ANC xo gangisela tivhoti, kambe u ta va xiphemu xa vandla ra MK. In defense of our president, we went to parliament and opened an ad hoc committee and said a swimming pool is a fire pool. Yabona swimming pool leyo data sayichinja sathi fire pool. Uminister of police ebile khophe engaselanga tywala ubona ukuthi lento ubugxoki kunzima uexplain ubugxoki kaloku. Muhleri wa tipolitiki Ntsikelelo u sale swinene marito ya Mbalula. So basically what he was saying is that the ANC lied to the country, which is quite unfortunate because they defended Msholozi at the expense of the country. Marito ma Mbalula ma te hi nkarhi lowu ANC yi vonwaka tanihi vandla leri nga avana swinene kusukela loko ri simekiwile.
Mutlangi wa xipano xa Afrika-Dzonga xa netball Kamogelo Masigo u lava ku tiyisisa xivandla xakwe eka xipano. Masigo hi un'wana wa vatlangi va Proteas lava nga na tlangelo ra xiyimo xa le henhla eka mitlangu yimbirhi leyi nga hundza. Xipano xi tlange na swipano swa le henhla emisaveni ku nga Australia na England. Kambe Masigo u ri a nga si lulama ku ya tlangela swipano swa le ntsungeni wa malwandle tanihileswi a nga le ku dyondzeni. Maseko a tlanga ntlangu wa yena wo sungula wa rixaka loko va tlanga na Malawi hi Hukuri 2020 a ri na malembe ya 18 kambe u ve na nkateko wa ku tlanga na swipano leswikulu loko va tlanga na Australia na England lembe leri nga hundza. U tlange kahle swinene laha a nga kuma na sagwadi ra mutlangi wa nkoka loko va tlanga na tinhena ta misava Australia. And getting an opportunity against a team that is #1 in the world, that is something for me, it seemed like it's going to be hard. I didn't believe in myself. I had doubts, but it all went back to the basics. It all went back. I honestly wouldn't have done it without my teammates. Like I said, the experienced players always try their best to build us up as young people. So I remember playing against Australia and coming up against Courtney Bruce. I mean, she's the best defender in the world. And I was like, how am I going to do this? This is my first time. Couldn't I at least get, but going on to that court, I remember our captain, Bonyam Sum, she came up to me and she said, look, understand, I know you're nervous, but you have nothing to lose. You are just going out there, you do your best. Ari eka xiphemu xo sungula xa vatlangi lava va hlawuriwe ku ya tlanga mphikizano wa khapu ya misava kambe a nga hlawuriwanga eka 15 lava nga yimela tiko. U ra swi n'wi tikelangi ku va amukela ku va a siyiwile. So I think that rejection from the World Cup team and not making the team helped show me and guide me into being a better version of myself. So I'd say this year was honestly a great year for me, despite the disappointments and the trials and tribulations. But for me personally, I can say this year helped me grow a lot as a player and as a person. Hambileswi a nga tlanga kahle swinene loko va tlanga na Australia na England, u ri a nga na makungu yo tlanga entsungeni tanihileswi a nga muchudeni eYunivhesiti ya Pitori. Kasi hi ndlela yaleyo hi gimeta mahungu ya namuntlha man'wani ma ta va kona hi wa vunharhu. Maxelo ya landzela endzhaku ka mavhengele riperile.